Bilan kake bunga melolo ning atasan tang atasan jan bumi. King cek lupa ben dia bekal sosa bekal prihatin kake waku leng tang tabu yakni lembume. Wa tajma'ulan ngumpulaken sapa sira al harama ing perkara kang haram ala dhahri ing atasi geger ingsun wa tadzubulan bakal acur sapa sira fi babni ing dalem weteng ingsun. Bilan-bilan long mo polong bareng si haram. Cek lah tahu cek haram cek long polong oleh korupsi, oleh ngemplang, oleh congocoh, oleh nipu, oleh macem-macem perkara si haram bibane long polong. Oh cak demi anak demi bine ternyata kaki setia ancor tolong afibat nih hancur lebur tulangnya. Karena apa juga? Karena himpitan apa boleh? Ya pacet bekal ngepe atana nih pasti ngepe. Baik orang soleh, orang toleh, orang bagus, orang coba masuk ke dalam tanah kuburan ini pasti EKP. Pasti EKP. Keng ngepen kuburan de orang sesoleh, engak ngepen embuk deka anak. EKP anan. Mun panas tak kepanasan, mun ojen tak kaojenan. Apa tak EKP bimbu? EKP keng ngepen karena penuh kasih sayang. Tak nangis anan masa EKP bimbu. Lain mun ngepen tanah de orang secuba malah engak ngepen moso ketemuan moso. Kira-kira mun moso saya ngepe moso ya jelas tak ning nyab. Sehingga di antara orang mun tero selamat dari himpitan tanah Pak ahli maca surat Tabarok. Atau surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Seran orang maca ahli maca surat Tabarok nikah bekal selamat dari EKPN tanah kuburan. Bekal jember bi Gusti Allah. Singke cerita aki beda orang mate. Amal coba keng ning akhir umur beri kesempatan bi Gusti Allah atau tobat terima. Keng coba amal banyak cobaan keng ning akhir umur beri kesempatan bi Gusti Allah bisa atobat ke Gusti Allah. Akhir ning akhir umur nih beri kesempatan bi orang nih maca surat Tabarok. Ahli maca surat Tabarok mate tanah siap ngepe karena itu tugas bi Gusti Allah. Sapa bayi masuk ke dalam engkau can tanah masuk ke dalam tang tabu tanpa ngeba amal sebagus kepe bingko karena perintah dari Gusti Allah. Adab kubur nih kenyaman. Maka ketika orang ini masuk ke kuburan siap ngepek ben sejenis ben apa nyamana ben macam-macam jenis seksaan yang alam kubur gila. Maka tanah nikah stop bisanya ma Tabarok. Tanah cek sampai kaki bengal ngepek orang ria. Apa? Sebab orang dia bilang ki Odin yang akhir umur ahli macam engkau teka pun kelakuan tak gena keng ahli macam engkau atau buat ke Gusti Allah. Setan ngocak engkau itu tugas bi Gusti Allah untuk ngepe orang ria atau kar antara surat Tabarok bi tanah kuburan ini. Akhir matur dekat Allah Subhanahu wa taala surat Tabarok bi'izzatika wa jalalika anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah kalaban keagungna ajunan ben kemuljaan ajunan lebih ngaonengin dekan apa terjadi dekat seorang hamba menikah. Mon orang neka ki eseksa bi kuburan. Orang neka ki ekepe bi kuburan. Kosot kula dari Al-Qur'an ya Allah. Abil surat Tabaroknya. Anak tak kira. Anak buah tak kira, pengikut tak kira, bawahan tak kira. Tabarok sementaki ke Gusti Allah orang ni kamun ke eseksa Gusti kosot kula dari Al-Quran. Akhir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan deka kuburan untuk cek sampai abri azab cek sampai ngepe de orang semacam surat Tabarok menang surat Tabarok. Nah menabi salafun salihun para ulama guru-guru mecanah ba'dal isya ala kulli hal sebelum tedung pokok sebelum tedung baca surat apa Tabarok. Matur muka berina istiqomah insyaallah. Ngaenga mun tepan ngaji dah jogo gontok kake.
iya masuk deh iya ki puja lek lepai boleh ngake saya tak tahu surat tabarok dak remah ya ngedi ngaki male apal sabak ning hapin aja noro akebi para tedung ro setel jaring monte tedung ya telu dalai lato suara amen pe bareng se bener jaring baca letedung beda pengantar tidur ya karo apsa apto aja benar